Hmm. Aduh. Hmm. Hmm. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, guys. Kembali lagi di channel Kang Adip seperti biasa, guys. Di sini saya mau makan-makan lagi. Di sini menunya simpel banget, guys. Nggak rame, simpel banget. Yang penting nikmat, guys. Yang penting habis dan nikmat ya, guys. Gak usah berlama-lama, guys. Di sini menunya, di sini ada terong balado. Di sini ada goreng bakwan, di sini ada ikan asin, di sini ada pete, sama timun. Bekas kemarin mukbang, guys. Di sini sambalnya, guys. Aduh, gak usah berlama-lama, guys. Sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana wa rizqna wa qina adzabannar. Mari minum dulu, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, ini sambalnya udah ngiler ya sambalnya. Wow, asin. Aduh, asinnya, guys. Wow. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Mari makan. Bismillah. Terong. Aduh. Waduh, nikmat banget. Asinnya pangset. Pete.
Sambalnya ada. Bala-bala guys, ketinggalan. Waduh. Paling seneng guys saya kalau makan sama goreng bala-bala. Oh, ada. Asin.
Hmm. 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 Waduh, mantap banget guys. Nah, jangan lupa guys, dukung channel Kang Adip seperti biasa guys. Like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga dibagikan ya teman-teman. Next video teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.